So the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. I've been through a lot, but grace sustained me. My test is now a testimony. So the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. It was you, my lawyer in that courtroom. It was you, my soldier on that battlefield. So the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. Hey, Adomo, Nyame, Adomo, Adom, Adom intina metiasi, Eya Adom tina mewoho. Lord, the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. Hey, Adomo, Nyame, Adomo, Adom. Eya Adom intina metiasi, Eya Adom tina mewoho. Lord, the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. Who has changed my story? Who has given me a song? Turned my mourning into dance. It is you and just your grace. You have changed my story. Protocol breaker, you made a way. You turned my mourning into dancing. It is you and just your grace. Could not have made it without you. Hey. Could not have sailed through without you. Your loving kindness, grace and mercy brought me through. So the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. Could not have made it without you. Hey, could not have sailed through without you. Papa, your loving kindness and grace and mercy brought me through. So the essence of my praise is all centered on your grace. Adom, Adom, hey, Adom, Adom, hey, Adom, Adom, Adom intina metiasi, Adom intina metiasi. Lord, the essence of my praise is centered on your grace. Adom. You have been my doctor on that sick bed. By your stripes, I am healed, I am free. So the essence of my praise is because of your grace. Adom, Adom intina metiasi, Emuna make call me home. Of my praise, it's just because of your grace. Adom,
me free maku memu yiwaye adia waye ebru mesuo me ma me sa suyi iwaye ni awaye edoso me free maku memu yiwaye washe me so mafi patumia me ma pesa suyi iwaye oh he yesue usaye oh he yesue usenasi Mano, I had a casio. Yamia Yamaya no enya de yeketwa. In fact, nkwa wo de amaye, nkwa wo de adom yen. Hwa wo hwe so de akọ yaba. Bibia ntu nti, ofi se wonya hwe. The kisi ato sebe wona da a hospital won so bonsin wo mu. Ana won so asebe ene nyama bi ayesinti duama won nyama bi enkoye mfama won so bon ensin won. Eye jese kwa na wose nyame dum wo na wo hwe so no bo ho ba won tan won chiri won akwa mu na nyama bi atoto won tebusia se nyame ahwe so no bo ho ban na wasama na wo twa kwa probeto ye ne a wose yi na ye said ya wa ye no edoso mama Krista edoso ma adwaji wa kakwan tintin eko ayi no habreku mo doma ne wotwe bia pa akori nyina ba na pay yere ho na ase ne ayeye ne nkamfo ne ntonton ne mpagya wo sori e ma no ene yabusuafo nyina wo Facebook ya ni won esom the church without walls mon fam na ase ma ewurade mon fam ayeye ma ewurade mon fam ntonton ma ewurade mon sori no nyina ye mon kamfo no mon ntonton no mo mani din so ose mo ye musi visa wa ya de kese abishia nyame ya de kese o ba no wa he no so abon ho ban ebeda ewurade nyankopan se wona edi won birthday nyinara se nyame ya de kese tauna se ma ewurade nyankopan ne ontonton fama no wode wase show the enwonyam ahene mu hene Jonas ye joaye ye don kamfo don tonton nyeye na nimunyam ene ni die nka nyeye na wodin na nimunyam ni die ni tumi nka ana Yesu se wona nimunyam wona ni die wona tumi ye wodi ada ishran ka wodi ano peyo sama na watch for frato ye babie ye nso ye waye Abraham so yamaye nsaso akirawo ejiwa ye ana pay ye jaya honhom ye ne ekra ne pedua ye different ye fiba ye bia betena ye benum ye bedie ye tibeto ye ma wo befredi akwa aba bona wo fie bona wo suku
Ewurade kura mu na hwɛ yɛn na bɔ yɛn ho ban ɛwɔ ataban na seɛ ka wataban no kata yɛn so nyɛ yɛn mu da biara da na wɔtwe me nyɛ yɛn mu na wɔtwe yɛn yɛn kɔ na wɔtwe dom yɛn na wɔtwe bie kwama yɛn na wɔtwe hyira yɛn na wɔtwe tutu anambosi yɛ na wɔtwe boa yɛn Your Facebook in United Asidama Radi, Michaela Dako, the Asidama Comfort Abinabon Shroud, the Asidama Radi Yanko Pound. Thank you, Jesus. Grace Rice Yenu Yanko Paya, what on Tomono Abigail Mansa or the Asidama Radi Baba Fusia. Me da wasima nda fofra de adom me na komia o se Yesu Kristo nyankopon me da wase ukra me mu wataba nase wonya me mu da biara da na si na wotwe yewurade kura yen o wataba nase yen na kwaso ye kokumase ye bakumase bankran and crying the takrade at the bank crying ho at the bank crying and crying the kohu Cape Coast Alimina Eko Alibu Eko Bogatanga Eko Tamale Eko Lambisi Eko Bupe Eko Doma Maybe a Nambiara a shame. I would have cried na fiako. Now what you cry na fiako. Now what you say na fiako. When you know now what you cry. I rather say you more may and pay more. You need now what you a boom. I said be a woman you as you are the Cassama. You are the Cassama. Cry I to be financial yen tonton famodi. Jesus cry Jesus say not to Tianamo esi. Now what you saw suffer as soon as you did biara, about my soup, about my charge, about my bobna. When yes, Christ, dim with a shadow crime. Now what you want, we shall near dear, our holding near dear, our bamboo near dear, our shall near dear, our holding near dear, to Tianamo see you, why I know why, our holding no trimming kaya. And now come in. Ono you can London or so the Asidama Radin and Gopon. Helena Elimin. I say amen. I do a charm one thing. Thank be to God for another week. Right, Hebra, we don't share Radin and Gopon says in our tree. O shall soon no more hobby. Now what you on Fanny Santos or Jumano. Now what you better will queen. Would you be a crime from our Rob General who said, the enemy in Macrabi. Now what you young go from you coming from my wife. Lord Jesus Christ, it him a car, amen. What if I buy Georgie? There are the Asmay, now what she smack na henshaju mediasi. Papa medasi. Nyame yeda wase. Yewura Yesu yeda wase. Ye bambofo yeda wase. Ye titafo yeda wase. Ye kamafo yeda wase. Ye dimafo yeda wase. Asedankuto ni yede ma Awurade. Wa ye bia mayen. Wa boye ho ba na otwi nyina mu. Awurade asesi na otwi foforo mu a yenya waseda Awurade yasampaje ye ho sawonsa sana wo kura ye no koso akura ye ama ye ho masem Awurade ne oyare kura Awurade mesre na muso na sana yare me yenye ya yare sa yenye ye bambo Awurade me yeni nkunim ne yensi nkunim difo ne ye de anwonyam se be ma odin ye de wase wo Yesu Kristo din mu ene ye bompae amen amen me mama sa sui
me free maku memu yiwaye washe me so mafi patumia me ma pesa so yiwaye Alright, abusia George wana abo empire ediesie no na ene Jwada na wajufra ya hasie na abusianfo se de biada ye ka mo se moboa ma yeto eye ambulance de ma greater eastern region Edru se ye de bi eko Ashanti region se de moboa ma yeto bi ma eastern region no Omo esa na yemfa bi nso emfema Ashanti region for aja moamoa mo ne da mo moamoa na chese eni swade hunumbam Omo ye na Ashanti region swade hunu ntumi mbram ne yento bi mfa ma ne duafo a ebo ho na kire bi obinim hunni bi ba kunya asem na okire bi no akoto na ne ho akododo no ohia se yenko fa taxi yenka se wa nante yenko na ka ho be yedin enso ahun balance ni si ho a eja yede no atumko munniama bia ye kama Pacho Bishop Sebuano na Buano a obeka se bede wase no wakase nyame inshira and one say the befa 0244 710 311 0244 710 311 ti adwo cha moaten beboa Ikera dako beboa nana kwame ho London UK bra beboa there's a Facebook phone na me bubum din umra na mo beboa na papa ni swadi hu no no man na me di tudwa no you mesa mo waswati right and ye yesofu pon Archbishop Akwasi Asare Bediako and ye ne birthday baba on behalf of the bishop Accra West ane asafoma a war resurrection power living bread nyina Accra both east and west nyina yese emotrinkwa awoda papa nyame nkura won hwe so no mo ho ban wodi swade hu no emrem ye de wakoma so a obese wodi wasafo etu anamo bia no Eurade Nyankopon ma no mrem hye din kronkron no animunyam Otenkwa awoda papa Nathan Akwasi Amwaku Junior Nathan Prophet Nathan Junior happy birthday ene wawoda woni ye papa ene mawoda na me hwo so ai omo ho ban na onka ho baby a ubutu a utie no onka ho papa na ho de nye kese e wo so ya ampuma madamfo ya ma happy birthday why Minister of Isaac edum kosu abebrew ya ampuma ene wawoda na me hwe wo so no mo ho ban na onkwana ontum bibribi enti abusia Sawodi mu a Facebook butumi di aba na wawoda Facebook butumi di aba na etumi aka ede amount alright busumi papa ede ato ye ni se busumi busumi a ye frɛ no stewardship saa adwe no wunya na menya na Ghana mu ni nyina si kurabia aban adwuma na se ba wate so na adwuma ban bi oba be trans na adwuma ebe ye mre ontwa se ye ka kire wansa na be hu se e masede ya wasem di adwuma making kan Matthew Sempa itra eye adununum ejemudunai oha na mbacho ye nawo ma Chris oha na nawo na etise onipa bi a ori tu kwan akọ bi na ofre ono ara ne nko na odi die owo ehye wonsa odi die owo ehye wonsa na obaako talent enum na obaako mienu na obaako nso baako sade wo mu biara ahoɔden etie na wutu kwan na entem ara de onya talent enum no ekoi ede koye adwuma na onya ho talent enum Sara ana de onya mienu enso
ekunya mienu eka ho na de onya ba kono de okututu fom na ode ni gura eno sika no ekusie na echere no egwa no wura no bai na one won ebebu akonta na de onya talent enum no ebai the talent num eka ho eba se wura talent num na wode ehye mensa na hwe menya talent foforo enum maka ho na ni wura eno se no se mo akwapa ne onokafo bodi kakra yi so ho no kre me wu besi ene ama pii so ko wura ene giemu na de onya talent mienu nso ba se owura talent mienu na wode ehye mensa hwe menya talent foforo mienu aka ho na ni wura ese no se mbo akwapa ne onokafo wodi kakra yi ho no kre mere obesi eniama pii so ko wura ene giemu na de onya talent ba kono nso ebai oba se owura minim se wo ye nipa wo ye den a wo hwa fa ko a wo nuai na wo boaboa no fa ko a wo fa empty enti misroi na me de wo talent no ekusie fom he wa de nie hena ni wura no ebu ase no se akwa bone eni oni hafo woni mi se itwa fa ko a menuai na me boaboa fa ko a memfa mempeten eni nka esese wode mi sika eni ko hye esikasiefo ensa na me ba mabeje me die eni eho ensi ho enti monye ne nsam talent no na monfa nkoma de o talent du no na obiara owo no obema no de wanya abroso no na de oni no bie no de ewo no empo obeje afri ne nsam ka amen why Christian Bajobe Moachi. Yeah, just so. I was a can once in Garden City University, where church for Penny, Dean of Student. So for bar or your bar time. Busumi, you're in the tea, papa, when I'm from the view, Babania, no prayer, but try. Now you're watching, I'm some. Mama, stewardship, no? And I say, Shasumami, and I say, Saudia, and I saw her for. And no one someone here king. Any, you're fine. So for me, that's it. Yes, yeah, that's it. Me Archbishop Asare, I could see Asare, Bidiaku. Me mano, awodapa. Papa Radenya wakesi na onkoswa emfa wonye ne dwuma. Enko wiase afane nyina. So for stewardship na na ewu no. Na me my teacher idea. Me yes summary oh. Aye. If it be relevant previous knowledge. All right. RPK. Inti ye sha ase no. Ye hu say we steward some of your principles bia e was so the principle of ownership. Yes media. O fan say ye wo dia obetumi aye ni. Ana your principle of responsibility. Wafa de ne se wodia no asudie nso wo ho enti wodi begugu akwan mu na waye enti ye be kan bibi say ownership no ema wo right na stewardship no ama responsibility ana ye be kan accountability ho ase ne ye kan say so obetimi aye accountable esese empono nipa omo wo circles no utimi eni wo mu edinkita ho se de bom betimi aboa wo afi o se wo ankasa so no we are responsible for papa o boneo ana ne krakra no se wo be ye
good steward will reward MO. These are the principles. Na ansana wobetime ye good steward. Amasa ownership, any responsibility, any accountability. Ama wenya ho faso no abaso no. There are some basic things be a steward woye. Ba kone say being faithful in little. Boy no kwafo kakra na dia ma no. Kakra na dia ma. Enti wo hwe sa Matthew ya ye kan ya. 21 no say niwra no say mo akwapa no kwafo. Wadi kakra yi ho no kware. Wadi kakra yi ho no kware. Mo akwapa no kwafo. Wadi kakra yi ho no kware. The little enti ye can still worship her. Enye dodo na ye de ma wo se hwehwe. Enti no edan bi na yensi nwie ye. Na kane anim. Na yese kohwe so ma yensi no. Enye se ye mansion e na wo hwe so a wa hwe so yi. Wa fa ne se wo dia. Ketwa no ete no a. Ketwa no. Fa ne se wo dia. Ese se wudi no kure ema niwura no enti bia na wo wonya adwuma mu panyini ebi asabe wo ye cleaner wona wo pepa sabe bebia ye gya ye nan e pepa office wo hu hia papa se wen to me ameye saade na e ho nyina be ye fin e ho be sei de oba betena akonya no o betimi apepa enka kura be pie ho so no ebe wasting the time enti ketwa bina ye de ahya won sasa ye no di no kura wo mu enye bebre ne de ama no de bi ne kese ne de ama no wo hia se wo be ye chief executive officer and sana what to me are you faithful as a steward? You don't need that. We go bompa yes me se nyame hira me pa dia me di no grama no enti time ya nyame hira na ne de he kakraka nti na wo pese wo kakraka nti na se nyame hira wo da sore kura na wo nyame hira because ye koda na nya guarantee say be sorry iti nyame hira nti sa wo da sore na wo free wo kete so na adeketo bia ye de ahye wo nsa no se wo ja it makes you a good steward. Enti nye steward ani se steward asa meti han me ka sa word is enye steward ani steward se kan sa no enye cleaner ani se we cleaner da bi but wudi no kware ye ye adwuma no free wo mu wankasa ye adwuma no na wankasa wote hɔ a wo se yes adwuma yi na me nko ana moja mame ena obi ama meboa me na me nko adwuma no na ownership na se ne say ownership ne say ye de ade no ama wo no fa ne say wodia wo bi ani hɔ won ko na betimi aye tie so ye won ko na betimi aye enti na ye de ama wo no enti afi na wo kosi asikan wo kohwe obentene se wo ye yana se wo anye no enye stewardship. We are all going to give account e wo de ye de ama ye no enti na 5 no wan hwe baby an enti o si mo akwapa no kwarefo what the easy stress no say a 5 enti ka obeka te 5 edoso but the master no stress say what the kakra yi enti enye big enye wo ye chief executive enye me be ye dean of student enye me be ye lecturer enye me ye senior lecturer enye me no me ye senior nursing officer se me be general overseer se me be school be principal but you know the secret the entire obi watna hwa wuntimi nya that kind of promotion wo hwehwe no ketwa no wunni ho no kware ubisa question me mami na and you mami question mama Krista me bisa no question I just say wo hwa nyame ahenni mu kram oni ompo oni half obi oni half just obi oni half de onyame kura otime koto no twene esum kabi mu
Oh yeah there yes onyame mpo oturo bi oni half that anti adwa still worship no e sha se free hin nyame fie still worship na sha se free nyame fie and the whole issue is this enya wo be lead prayer ma wo bi ehun wo no ene ma ye ka say we tower ni anaso we intercessor enya wo be gina ho e ka nyame sem no ene ma wo be ye great preacher wo kokuwa mu ketewa bi no wo sore na wo bompaye ema asafo a wo da no na wo bompaye ama Ghana a wo mu wo bompaye ama wabusua baby a wo hye no obi ehun mania wo frɛ wo enti ono ne baba ka to say wodi kakra yi mu ma ono peso say tim bi hwɛ master no ma ba ku num ba ku mienu ɛna de otoso so ma no ba ku na de o ma no num no ba se manya no aka ho na wo se ɛno yɛ kakra me wa nkwa no enipa no ɛya na yehu se ɛwɔ se yɛ dodoɔ ansa na watimi da 5 no yeah no edoso because all the 5 compare to dia na 5 no doso but nipa na wote ade ne man no say kakra enka wo betimi ama ne more but unsa wo kan a or say according to their several ability say the mahodin sitie enti no eye beginning ena wonyame di bibi hya wonsa enti wode hya wonsa no wa hodin mu no 5 talent no ebi a wutimi tonyo asore at the same time no wutimi di usher at the same time wutimi ya counseling at the same time woko evangelism at the same time wo pra asore de eye 5 nyame nimu se ubetumi aye to combine 5 ni nyina dia das di hono kre enye wadwe se me de ede se me di kre so me pese me yese bi preachi ye kira de ye preachi ye betina radio so ye hwe ye ma eni se bia to sini so ni nyina pepe ye wo kan se wadi kakra yi mu no kware no eye the fact say ovai no wan kan kire ne say me ye nan o ma menum na ye nan ka ho ma ne ye nko no we wie ne pepe o ye num no odi num kan ti e kire say ketuwa biara wo de ma no e fa sa talent no de ma no wo ye ni nyina pepe. That was why he was able to double it. Mama Krista say obi di ade am te say bia sore say na wo kan na me fie no de ade a hye unsa oh me nyam na me yo kandifo o kandifo no wonti me ye ne bia na me pa enti eno no onyame tumi hyerew ana ode asafo e de hye unsa wo na nyame e de ama obi a won so wo bua no na wen no ode ama unsa wo so ha na wantumi ansum yie sene bewie pe ya enti san onyako nyame betimi e de asafo foforo asa wo unsa mana yie the one went to me yajima 5 the no when you 10 yaje 1 man sometimes what baby na yade adwuma shawunsa you are not faithful we need no kware obi ba na odi no kware a wadwuma no yade mane ye ti wetimi age am obi fufuro ai na wotu na wo se no na wotu onkonani o manachi ye nipa aya na ye ntini e mabiase but still worship no is all about being faithful eye ketekete faithful no ye chese kitwa ne crown o de ye adwuma dia no dia tie bia me say wunya opportunity chance baako ni esi ko lead prayer me say formu ade nyina lead shiegu ho wunya opportunity esi ko Kenya mesem adaba oh Jesus eni ye Kenya mesem because unimu ebra sadi ya wode akoma pa eye ye de obekọ nim ba bia de obekọ na bia bepunja wako enti bon se du ba bia ye bia una kra ye nhwehwe animu ena aba adaban ena wabaji adwuma nyina aboso according to the several enti office ho na wo no ye di books ama o se hwemu
na end of the month no ye summary of the wayen wa hwe no na won hwe no na obi nso so yama ni the same ebi a wo yama wo 5 nipa kwa yama ni 2 obi yama ni 10 wa hwe ni nyina ma wie no o ka say next month no ye be san the 5 na ma ye be gi achecha ma won a wo hwe mu no being faithful in little as a steward no very important. Very important. What the chief executive, me headmaster, and I'm a deniema, a better to call me general overseer, Mr. Chef, says ya Messia man church in a guru. Says ya we are Oshe, my church in guru, a church in guru. Na a month for software Cassia more testimony. Once a be free, will be brain free, so more proper, sorry. Be brave free, so no more so instruments. Baby a free baby and I bedroom baby or for somewhere be yes defocus. What I saw them now or that no paper David you know young cotton and chinning with him and cranium. One fact just say no who is on a yacket to I was saying ya pampan or ya no cotton will one can say ya the marcotin and she shouldn't Jatania or one primary. Yan for man got the marcotin and Wuramunti and in running in our people's mentality. Yeah, come with me nanka wo ayi ya kurase na mo de me kwato en me se me anka wo de me bank na ya enka kra me twe ka be ho dwuma me ye na me anka sa tawa no sanka ma me ka sem na me prayer tower leader ka me ampa ya me bo no I was here I do 106.3 FM still worship no ahweso sawodia ye hweso ma me no de na it said de nya wo de hweso sawodia ara we say anti papa no de na wo ye wura no de no se obi ye di ni kura kakra nso so a ye ano na wo kina na wo ba ha na ye ba ye ko ye gus wasi mo papa no kwafo no aso no kwere just say anti penifo ntum tra ho na so obi ye bi kakra so a chere ni sonya sa I sentina still worship a good still worship no is rewarded or rewarded no or day or sefa on say na omu ni mu say papa no e de ade ne be ma omu anka de o ka say makotutu from kwanfan chef so on say in good still worship no ne wo be ye no aketua wo ho they say ade biara ye de be se wonsa no so mu yi wonim se e bi kura eno ana ye de be promote ana eno ana ye de be yi wa kire nje se ade biara ye de se wonsa no hunu se wo dia na ye ni yi o say hey man wo sa secret no even though say no wa adwon bone no abrak na Lazarus bisa ne say edian na yenyema osumesi no se de si osikeka no kan se won kese na oye good steward o oni ade no oni ade enti ya keka na ba no say adwuma ma ya ma papa me na obebo mi tiri so say na wo say oye say na wo say ede ebre no na aso an sa ebre na aso an sa eri besie nyame ya domo a kira na chi ekoro penifo so aya mama no so edi no kra no ya na mo so mabo mo chi kakrama pat at the back of them ma ya de mo penyankopo kire ya de o si mo so ehwe man be penimo ansa you know baby I was saying konan baby I was saying school be am call me primary airport police military school I say your motto no say brighten the corner where you are no ayadi kesia ukona hono baby kitu one way the was brighten the place all right abushia hey Facebook from bio Joshua say thank God for another day like this. Listening from Radio Ede, Emilia, Italy. Ivan for thanking God for another day, brand new day. King Judas, good morning.
Adom Ahengua was live from Belgium, and good afternoon. Okay. David Touchmanson, thank you, Lord Jesus. This erasing was a powerful word. Jessica Ade Maganda, the great man of God powers Ade. Yenye video so na moba ekyerese mo tumi ya bu nko ba bi foforo na mo nko kyerɛ de mo pese mo ye oi nya ha na moba mo dawru adwo apepra. The powerful message. Thank you, madam. Alright, abusia ya me kan kyerɛ no sɛ nyame Adom waboa ahwɛ so waboa ye me yetumi ato ambulance de ama Eastern region Ebrason so waboa ma yetubi ma Ashanti region said oboa na no sa na pesa wo sa aboa ye abusia ye no ane sɛ odosika ebefa 0244 710 0244 710 311 fafa so na fa boa ye na Bishop Budget wada was kasa nyame o hyirawo. And Archbishop Akwesi Asarbidi Akon birthday. So happy birthday to the Archbishop of Resurrection Power and Living Bread Ministries International. This is from Bishop Yawuswansa. And the team. And Asafo Nina Esema Otrimkwa. Nyamesha also no more hobby. Nathan Akwesi Amwaku Jr. Also so Otrimkwa. O US one abutu Otrimkwa. Nyamesha also no more hobby. And Sanya Kese also. Yamba. Nyamesha also why? One more hobby. And I feel about the account film. I was jammed with her, because yes, and pa ever fed you, my dear, no, Eddie Acco. Mamma Christa or Simon Saquaco. Namisha, you have a head, so once or so a month for a year, Juma, Yaboma Baswai. I judge you are, Zunamisha, I did you for Atta Sammy. Namisha, Papa, you are, Misha, one about Facebook, you answer so when I meet Insha Papa, why a day. I was here because yes, and Papa have a trouser. The money, yeah. It's